Previously, Betka left her husband. A lahko prosim žarnico zaminaš? Ne mi govoriti, kaj počnem. Jaz ne morem več. She fooled around behind his back with Hans. But is Hans really what she wants? Benvenuti in Europa! Will her husband ever know the truth? Hallo! Oh, Hans! Wo si pa ti sem prišel? Ich habe hier teleportiert. Ah, Noch 2 Bier, bitte! ja, meni tudi. In? Kako si? Mir geht es gut, danke. Kako pa kaj, družina? Družina? Družina. Družina? Was ist das? Družina? Družina, no. Družina. Kako že rečete? Familija. Die Familie. Oh! Meine Familie ist sehr gut. Und wie geht's deiner Frau? Misliš bivša žena? Da boš mogel kar sam vprašati. Šla je. Kaj to mu toži dane? Du тоже? Ja, to mu toži. Heinrich! Ja, ihr Slowenen könnten aber die Wörter wählen. Vi pa prav dosti ne zaostajate za nami, no. To be continued.